Hello, my beautiful people. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you for the watch this my video. My people, as soon as I know for this our channel, say we they bring gist. Apropos anything with all concern gist. Now with the land for this our channel. That's why you see this channel with the column. Apropos Saga TV. Anyway, if you don't see that channel, news and gist what they do for dear. My people, I beg, make una continue to encourage this channel by subscribing. Just subscribe. It don't take anything from you. Subscribe, put on your notification bell, like and share. I will also appreciate all of you when they watch our video, when they share our video, when also they like this our video. We really do appreciate you all. Okay, guys, I will leave una make una watch this video. This is our latest gist. May I leave una make una watch am. Okay, my people, I will see you now for my next video. Bye bye. Okay, my people, another story don't come on. Another story don't land for inside social media. Hey, Mama G don't come outside. Come send another message to Eddie Murphy and his wife. He don't this one day seriously. Hey, only my ear no go hear this one, my people. I say I need to bring this one for una make una listen to what she talk. Hey, my people, I beg me gonna not forget to subscribe and like this video. Help me share this video, my people. I go leave una make una watch the video now. Na Eddie Murphy wiyewu kiye kisoke no hohua. We de magwa kan kere ogi oba wa giga aka mu wa ina we hell. Mami ni agije na. E die do venika o. Oga silia ya wela dia wa ma bega egu hun dana. No wa gogo le tattoo. Ne tattoo gbe hun. No gbe hun tuore. No ye tattoo ri agbe o age no wa wi fi your eyes comedy. No wa wi we vie no ga sell vie gie yore no your modze no ya mo dori rovie. Ion sell vie gie kege ade. Gu hun dana no we vie roba vie no mama vie ne gwa o. Why you go do gwa kan mo eva sopa. Ina wo gi oba e no. Ijore no vi omoze no gi oba o mo boy na ladian. Go le tattoo no mama na o le shentro. Waga mi o e tattoo ogbe ku hun tore. E tattoo ogbe ku hun tore. A I makpesu. Ana wa mi e mana mo fi ya fe o le jore no vi omoze kia. Ge kwa ya master no sun wedonia. No sungu vedene vero gwage kwa ya master wa mabega eve picture ve no ye zaga eri nya hia ni wa lele hia gogi oba na gijore no vi omoze e boy na wa selivie giago le tattoo o le shentro no mama na mi no huwe yo a o oye korion gu hun dan no gba be na ai na mo eva so parun da ina te ya sho e peje ni wie da wa on ina wa oh, wana na veni ana ega ni mema gi vie roba. Oh, sele. Get hohua. Me na ya share a video. Me one day be wa scroll down we war me na show ega ni my quick page na me di nesi. Me wa ge a profile ni me ya share I vie ni me ya promote vie o change ki e face ogun ba. Oh, change if first sorry I will go in bani jore no vi omoze na we na how I got we me very na wa click ina we gbe arriva me de picture jore no vi omoze o waro a profile ina wu hun dan ina wa so la den na we go gin oba o ivi edo ne wa ire ga ga odin we ban imi ekopa no na agun ogun yen giun gi edo ne wa ire Edo newa ire, edo nigodo migodo. Ubi ni no pewo, okake ni mahi akpagbe o. Zeveve no wataiba, mani wakegbi abavi edo na. Ole wo yema o mae. Mana hiya ni wabun, ma 100 na muti abamba na wivi edo mahi. 80% iye ivi edo hiye. Iye ivi edo wabegeve, Fran Victor no roge. Uhuno gbe kola bodo aka do wa bege mi ya no gi o mo ka mo ba ya rovie
e langrabi ni ave mieve wo ave hia fe ona hin ove jiaru ne Frank Victor wa ya mu ho erovie me mami e wo pa ne langrabi je ogwerun dawu san yen kere e donu zomo o keke ni gwa hia pa gbe ona gi gbinaru opa nu gwa ya wa hunwa no pa ire ogweri aga akuku ebube wugwegwa wa la dia donu zomo ge na gi je na gi keke edone wa ire wa pagbe ma akinu imani rewe bona betene na out of 100 ni wa gele ibi edo pataki vie sesese iya magi se 20 we na gi gun akan na usun e mani wa do nyi edo igmo ni do nyi edo ni wa pere do ni do akegbin abari edo ni via odan da egwai ni mu egbe we ini aya mu edo gboto iyan gi bunse ogi oba iyan hi agikina usun ave mani do nye do na igmona kenogi kusere o no we usen ye dorun de views no gwa lo social media no do ya kami agi yon ta lo se social media gi yon wonu se nigi gwa ya de bawo gi oba na o ibiri yan gikin ona gi gbina ro pa even ma ya gbe tete e wegwa when ma ya kegwa re ibi edo gwa pagbe when aya kon kwa bo ki oba here when we are not talking about 100 of us ma uina mudi ababa na nia o ki oba iya idia 80% ni waze do tatata wunu no zeve no taiba ole wi ma egwe ma na ibi edo ni wa go via oda da gwa ni ni ave na gwa gun na ni wa ki ogi oba ni ya de ba ogi oba runda imi boy na igwe ge o po ni opa no ro nya ni hina gwe ja me ma be share video re no ogi oba de how come me ni me share na ya change kin face e na wa click arriva me gi se vani me ma ge boy ke duwe ma do aka mi mewe vijore iyangu yon wa sele viegie we no ya mo dorovie no wa ya mo dorovie eri e bad boy na ki ogi oba ze mo yiwe no kele ni jore no vi omo zekia e magi do aka mi me we even ni jore no vi omo ze ogi ze sele viegie oni ogi kama egwe no ladin ave live video e do wa pagbe awo egin dona ya fe ogin oba ehi adobun gbe o ehi adobun gbe eyin na mi eba o edi mofi ugwegi mi ami agbodi nu we ma ugiera no waro eruwa no ka egbugwa ge moki face oni okeke nu we ka mo agwodo meme na agwode isanba hi onu na ya uma bega even e din do be ni ka we mi aye agwodi nu wewe nu we uni anya na ka gboba do boy wae agwodi makpesu agwodi ni hia runda me ma ni me yaga eba agwodi ne khorion overi oni me ma mi ode o ma iteja we Harish Krishna eboni bie idiaga ite ni yaga eba runda Harish Krishna gbe so ma Harish Krishna oye Moses me ma mi aya gi agwodi sanva hiona agwodo ogi oba nu we una we ma we se ni ana do mie we uma kamugie oka egbugwa ge moki face runda ni oka egbugwa va association of ogi oba nu waje na mo se we ma na mu kamugie oka gbege moki face oka egbugwa area be ya nwa agwodi ha odu won keke nu we kesun won ere ni a igi egbe o la gogo ya pe music yo nagi magi eke ni mu music yi iwe gwege kun kere iwe gwege kun ijo agwodi waye khorion oye lipa uma bege ijo salobua egbugwa gwana mi o ogwogwe kun ni nene mi a queen of Hare Krishna ma se gba igbogbon
ha ijawe e buda imagi emi ni age iko agwo di je likpa o yesu ozu agwo di sava hiyo ogi oba award uwe wete ni ka wi imi wani apele ijo la wa di agbekere ena Sunday waye isemila ijo re gbogbo isemila edi mo fi gbogbo isemila o mo fi fesi gbogbo isemila isemila la ide o de baba
Yabote. I do where you send me line. So my people, na do well, oh. I wado meme, I wado gion bane di mo fi vi soke no ho wa omo no gbera, omo no gbegbe no kere, omo no gbera, omo no do atale e secret family e rundo gion ba no mukiage e soke no ho wa wagun. Isoke no mona makoko, isoke no ho wa, isoke no gbera gbije, omo no gbera gbije. Omo na gbon fi isoke awode omeme ni amu iwe ni magun kan o edo wage bi zebebe na tai na no abogin oba na yan bungbe dedegbe yan wa ya recruit so pan edo seyan oni yan ma evo na edo seyan oni ma yeri e ma o we na wa hu wa ri yan I can set wa total na vi obogu akara o keke ni mahia ni mamudi ase abogin oba na yan bungbe ne iya bungbe ne even no banani ani megun akana bani age dana ge no gbo your fi your ice comedy no Olivier Roba e me mi adede o ehie we osun yan yen bekin yen yan bo ya wa wodo meme nania ana mi enika ona ri kuma fa be mi temerun awodi magi awodi keko avao awodi sukua onyawa nyawu runda wa ke setido ijo renovia moze idi ani yesigie no wo giyon hu o ma ya gi hu na oriri nu pono kin ade we na be ladiani una wa be do ye ni di ade yesigie u mai bege ni abu di ade yesigie o gba gobo yu wa awodi no wo are ni ana wo awodi awodi ne korion na we dag me mi o de awodo meme awodo gion ba runda wa ke seti je ni jadi yesige ya fi ekihia uma bega go diento be ni ka ogbago boy you awodi magi mi upe awodi magi awodi zuwa be gbe hia awodi ye korion awodi bi unu go bi hu ego me aya gie ni ave ni meye guana igeve na garish Krishna sokma oye ima ai me ma bege mi opa ni me ya gie awodi no mama na awodi san vi hiyo awodi san awodi ne gbogbe awodo meme igene na awodo ye na gesu esu opa ya tingi awodi na ga awodo gion bana no gi di mesebo ni obo ke sati do wa awodi we so ka gbo wa ege mo ki fesi di mofi gbe ma bega ga awodi nu we una o ma gba o ka gbo gion banu wa kin ge di mofi mo ki fesi we ma ki ka mo awodi gion ni awodo gion ba we ulatin ya oni okagbu wahia ni ugbe ma agodi ne ni ke we mamugi mo ki face mi no gba ni mi no gba wahia yezu ozuo be ba ni ge ni ma mi ne no gba lo le luhun ekenaru ene aru ha na be mudiam oge oba di mofi wa o damenu awode wergi una o ya ize we oge oba asene eriso kan ye mugbe no ye mugbuwa ne do ya mugbuwa asenika no ru wa gbe di mofi awode o memenu we una o ya do ise ni waseni hia manu wa ma wodi na mamia o ka gbogi oba wa ma dede ti oni eri ave ya wa wodi imegi ka mu gwe na edobe wa hia wa wode sunu ladi ana runda ya Yesu opa me hia ti ya gi awodi na ne imagi ijawe Buddha ge ijawe Krishna ge ijawe
Saloboa. Ijo. Ogie Saloboa. Eh? Hey, we are going to make him give waban. We are going to make him give waban. Gugwa hi ani mo agodi ne gugwa ya me bani. E gugwa mami agmore. Ah? When waya we why ha why ne bebe give vani bani. Agmo fiwa. Making one of Wa gwe mi dan kiana kian gi wana ki were gbe. Wa wo wa eti lele nika oven. Yi nika o edin do yan wi yan digin en wa we digin. Wa na vo gin oba. Nika no tornado yan wi yan digin. Iye no ma no potu ze wi ye digin we wa digin. Wa keregbe. Wa keregbe. Wa keregbe. Wa hoe ibi edon wala o ibi edon ni mo ge don ma ya fe ni mo go ba no ma ya fe wa ge fia wa be gbe ma na ededegbe yan ya bun yo yan ya sile ma ba gbe yan recruit ma nu wala o le va se va ni ave ni tade ban ni bun wo yan ibi edo hieye no be ibi edo rugu yan ropa ke ya fe ya ke wa re do akage ibi edo yan kinunda o tornado ni yan ni yan zedo semiopa yan do nyo tornado abuhun dana ya fe ni asungu ogin oba na ya fe oye hi asungu runda ogin oba fu ede ogin ozola betu ban ore eri oje dedemede tele ga denu ogin oba fu ede even our new generation, maybe you will not come to say we are in the modern time. We Nigeria, doni go do agwa kan. Imine doni, emini yakin. Wahoya, u wak bukbu wa, when no so wu tu kwera, egbe okbukbo. Wahoya, no so wu tu kwera, egbe osogo, dokin. One setting go do vin, even wa bon say. So, when me ya ran here do a yo talk, where wa do bun bene. E dedegbe wa ya bun yo, u wa recruit man, ni ado adeba ogin oba association wa kina. So, when wa kin agbe wa tornado, e me ka mu wa na. Wa kin agbe wa nikao. No. La gogo idole mana imia Frank Victor keke be di Murphy e Frank Victor wuson okere gusengi edo nu la ho gogo mama do mwe la wure we rovi e wusen egun we do gbe bonya la wure ni hun di abege we give you say e do pa na mu e land grabbing ya tell la e land grabbing no rusen o se no roto no edo ni u ya tell mo do I wa kama we na ku weke di Murphy Emi Kevin wunu wagina isweni eniave e kaimo ba wo de no makeke wa ya mu gwa veru wa rovie igala jave do pa ido ye bo gbeluwa e Frank Victor wo mi ewu kegbo nu we mu won nu ya ibila nyo je ko ni wo kegbo ni wo was e won do pa o de ja o live video wagagi do amu ma kaimo ba rovie adazema Wagagi do amuya ni ave social media from Victor Eddie Murphy. Ije de do veni ka oya nyiwa. Ijo renovio moze. Wagagi do amuya adazema ve do. Irovia ve social media do amuya gboto. Warambo yi matone dore. Runda venene jerio. Etie ni ka etie den do ino. Uwa ayu ngwa temo tornado ni. O tornado ni o mi wa hu. Wuwa bi egbe vemendo edo o ebonogi furese ni me edo ni wa begi obe hia fe na mi kemi na sunu kugwa ke na jagwatch no wo wi o evisedigi na osun wo de na werowa warambo hi madore iga YouTube ve social media nu wa wo gbeluwa
Wa ma bege ni. Agbon fiwa. Ita ina we keke nu wariri aye no. Wunda very meti do ya mi fi your eyes comedy na hu dana go le tattoo jo no na ya tattoo. O ya tattoo su wekia. O ya gbene tattoo ajo. Su we cassava go no na. Ku wow ogmene tattoo ajo lele. Gesu no kaigele no mama. No wu Olivier Robagi wana. Ah, wa mami esu no ya mogi wana ya wa wodi. Idi ani yesigie nu wagi ti evo de no makeke okia mi wa ho. Runda wa mai nu wa yaku. O ya mesu opa mu ladin awowe awode kun ni di ayen awo. O ma no pege emi nu wa ma no lele bani. O ma egwesu ni. Esu ni no luwa. E wa ma no wowo e awodi. Awodo memenu wa mano ni. Esu no luwa. E wa mani nu wa maina. Wa keregbe. Wa keregbe. Ogie weni dogi wai. Won? Ogie weni dogi wai ya awodo meme. Awodo gi oba. Sokma aye me kakabo ikmo mo sanu dazi. E dien dove ni kaw. Runda yen vie. E keke nu wanagi recruiter mana. Igwe talking asile yan wela dien. We no ya si ebo na wela dien. We de ni me mi. Ana mi video ni me share. Ni mete ya promoting yona do change ki face ijo renove your moze no ya egbuwa. We ne moki face ruwa no kwa rodo. E moki face o baba egbuwa. Ijo renove your moze na ga ya egbuwa. Yeah. Oh. Oh. I want them, man. 2021. Okay, let me read some comment. Bonnie, yes, oh, yes, thank you. Becky. We go do Anna. My sister, not be smart, you know. Meme social media. Social media. Meme social media. Mani ame me je ki akbale kun me yu kun fo aba me social media. Me akitai oge yo. I always see people where they give award. People who has never contributed nothing good to the society apart from saga. Yeah. Only award dogging your banya. Oh, see, no, award dogging your bar. Ni mekana, award do me. Oh, award dogging your bar stroke or meme. Ati ba wodi ni. Mama begene na wodi. Esu ni hinia. Nesu no luya ni kakaboga luya. Award dogging your bar stroke or meme. 2021. Riado ya title leba. Ogioba stroke or meme award 2021. Yes. Ya do edit eba. Ogioba stroke or meme award 2021. Yes, so thank you. Happy Sunday to you all. Happy Sunday and a happy new week. God bless you all. Please share the video, guys. Yeah, mega papa na ge iwa bege ba ire fog you are. Isalo bo awedogi o. E mani ya we mi dan ya wuyi. E mani ya we mi dagin azo bo. Isokenoro ni wa hohua. Omo nera mu ebo gbe.
monera mwebo gbe ge no ma enegbe uwe kekwa giving a word nene man wa ma wodo meme na wo si wo na tin aye awodi na ma gbarun da baba egbu wa ge mo ki fese reva Igie kwa. O saloboa. Enu wanado aye gbu wa mana. Agbon emi ga gba wa. Oni meka wa nerun die do be ni ka ovie. Keke nu wa leji no. O silu wa hia welade. Emi eteme be fa. No wa ukme mi eteme be fa na die do be ni ka orieru wa na. Hey! Oni okpa wase. E ma sonia nu wa ya yasin we ba ni nia. Eni o keke ni aladia. Din ya gugware nu wa je na ememe nu wa meme na. We iya ma wa eno. Me ma me ke na ro ha no ene muti aden ya wo ya wa wodi. Ruda agmofiwa gwamagi miem you me ke na haru eneye mudia ya wo ya ke wa word e man wo avia word na ro pereva baba egbuwa kate no wa roge baba egbogun oba no wa hin gwa ma mu gio ni areva Iju wa ni jore no vio moze no be ija gbuwa wa mati ejeva wa ma begege eki gbuwa uwa yona yakane ga wodi savi hiyo na ya isavi va hiyo pa me ayi ti awodi na e awodi san va hiyo awodi ne negbogbe awodi no frustrate awodi su runda wesu me yage mi na beni ya kai esu no kagele esu no kagele esu runda imani wesu wa ya minitana bena ya ma wesu ni eri awodi na wajeze eba mi emi ni aye eba ha igi o edemini ya gie beno gele wajeze bena ya ma wesu ni eri awodi na waje na mi ni ya wo wi ya ka emi ni ya do we bani wage kwe gbogbo amuwa ogwe kwe mo agi eki wa be zedia gie kwe amuwa gia ya yesu o ve bani e man agbon fi e man ma mi agbon re Ogi owu eno pa ya gbale to ohun o ima ene. Eno edonuzo moge. Owino ata. Eno nuwala wogo ivi edo ni mo redo ni ma ya fe nuwala ho. Abogi oba na ya gele bungbe ne o. Wano. Iyan do bungbe ededegbe ya ti egbin aba egbe we no riri aje okeke ni mamudi ase o ni ma gba okoto wano no eri adaze ma ya fe ni mana wa ladian iyan do amu iyan niri ave social media iyan do ati ebo no rian adaze ma ve do ni ama emuro vi egiruwe iyan ropa Ogiyan eyan ka o runda egbeni akere eyan ti ebo ni yana ami ni amagi emo eniria ami ne ni emugunga emi na mai hon ba gbon me mi de iyan ga talo iyan gbe iyan ga mo ebo gbuhun yan gedede ibi ejona
Ivie dona ni unya gmana. Adazema okpo mani mamevedo. Ami mi okpani yana maewu. Eya wado ve social media keke wana murume. Ave ogien otone do yan do bungbe avo gion ba yan do bungbe o. Wagima ya ni maran o wa. No. Wa no. Waya wawese wa wiyan hu abola wodi sanvi ahio hu abola wodi sanva hio hu awode su hu edimofino kagbe ogin oba hu wa wiyan isokan ni gbe agia no gogo hu isokan no gbera hu isokan no ti ebonera hu isokan no do ata le secret viera here the social media hu wa wiyan egbogin oba hu awoda esu award ogin oba stroke meme award 2021 wa wiyan ogin oba uwaga sungu edenevero wa ogin oba fu ede ogin ozolo ebetu uwa ya sungu ogin oba ya feken wa ramenu uwa ya sungu eri oye tele gadenu Wame ken wa lo ese wame ken wa lo erie ogin oba ken wa se ken wa ran ken na ma edin do ven ka won wa hia edin do ven ka o wa hia u wa hia sungu abogin otone do hia fe ogin oba ken wa ke pa ken wa ran no u wa hia sungu eni ka o wa hia fe u wa hia sungu u wa hia sungu edenero wa eri o se wano eri oje kegega de ebelegbu wa fi were ogin otonedo ogin oba emake manigi muti ayedo dedan we na do ya sibie do koto na do ya si otonedo koto we na do ya ri atonedo uwa hia sungu edenero wa tie ni kawo ino esin osanu dazi no ye Benin Kingdom no ye edo migodo no peru ubini no peru eti oto ni eno ogi otonedo ni ya fe kuwa no gi mudiana yari atonedo ni na yasi viedo yeke na yasi viedo koto na yasi viedo digien no gi mudia viedo dedan otonedo dedan no gi mudiana ya na bama egwa no edo wo de no makeke ya fe uwa ya sungu edenevorowa eri oji eri edin do veni ka okai Eri imine do ni yakai, eri otone do kai. Eri osanu dazi no yo tone do kai, keve dien do venika. Uwa ya sungu, ogi otone do ya fe, ogi egwai, ogi oba. Eke nu wase eno, kena ma yen. Eri dien do ken ya asilu wa ya wela dien. O le tatuajo ni age no Sylvie roba. Ge no mami akmore no ye tatuajo gbohun etore ya tatuajo suwekia wa mabere ni awe efave mi temeru wa emi na ni no hu eye boy ni awoge dana emi na ikansa no hu eyo aoni ohin asagbe eni ka ohin ari gbegbe ikansa no hu eyo aoni ikansa ni o salokwa oike sungu edenevoro wa Nunda yangwe banke duwe. Iyangu jore no via moso idori igi odun newe wado awe be live video. Yonte asele viegie ni jore no via moso ya moto ne dorovi. Okeke oni na igwe wala dian. Na click se mina na megige pichi jore no via moso ye be. We page. Eri wa ya boy na wa block delete a video ni te share so okeke ni ma wa agba okoto iyana bungbe ne abogin obana ni ma yeri gbe ladin o ibiri ni eni wa ve kin o so pa idien do venika o kin ari upe fa rungun yan e fa ve meten won ruwan yan
e die do we ne ka hia isili an la dia keke ni an le ye no ia ro pa no mi hu ro no aya wa se wa hia zekpe o so wa emi na ni awu ni emi ni mu ne Ogioba stroke or meme award 2021 no Ogioba stroke or meme award 2021 wa hia zekpe